Siaga memang dia perluan di. Siaga-siagang kan ulawak ko puang. Dia pasti angka ki ulawangin di. Pau ni siaga-siaga dia perluang. Nik kia angka tu sarakna. Oh puang, aja tepat-tepat dan kalau realita. Malam mamun di sarakna. Narek ko pura ni matumu tampu lakemu. Harus iya bot ki. Oh puang, saku ni parelo duaku. Idi meni bawang wala sandre sang lino na akhira. Sebut deng. Itu kini. Ye deng. Oh puang, areka kasih lalam makasinge. Nasaba, padiku temagang ka. Natama ka kasi pakulay aku. Indra ni indi. Ye deng. Mata lampu ya deng. Sabraki dindi. Tepo pura maja lampu eh. Betul ka deng. Sabraki dindi. Meto nakapatuto tapos napatanto po. Ledwaki. Nareko latu isura diambo. Ang kadali na nakiringaki. Palapi deng. Inggarangin di kapasan nambo. Kaya tapatang mangingi. Na malumo. Nalitay bamba sa diwata. Tolah, dia pernah pura. Bos. Toko se. Aja lah bos. Mana ketawa saat tolah? Multifungsi ya bos. Toko se. Bantu kah bos? Maksudnya ya itulah, minta masa buka. Wah, bos, kenyek-kenyek ki bawang. Tapi menggelo-gelo tuh ditulah. Teknologi ya. Gosok dong tuh bos. Gimana? Mak budurian be itulah. Awah, lu tepe. Pasti lo keperong ngodong kak. Iga tuh lo malako. Nyama apa tidur yang itu lah. Tidak boleh bos eh. Oh ya, aku jalan dulu yangnya. Pelek. Mulai liwana ka pagerta ye. Paliwana sedikul. Aye, mekena antarkul. Perperengi. Paju gitu mengerta bos. Iku made melegau jumu. Berakul toko. Akal mu kecewa. Wah, dele bos. Karena mau konja. Yang penting dia itu perlu ngodong aleku. Ih, siapa tuh yang maca? Tapi selo kemelakanan re. Melupu kak. Tajel nih to gerta.
Cing. Assalamualaikum, Pak Becanda laku. Ada tungkat Pak Ustaz. Pak Ustaz. Kul muka dita. Lo di itu no. Ulo. Tapi baju numbe. Tipes ke tuh? Ustaz. Atuh. Yo, bro. Ada tungkat tuh, Pak Ustaz. Lo kama sewa be candi. Lo kalau kama mau di kampus wali. Ne melase tadi sebab ya. Oleh, timbul gati. Gimana Pak Ustaz? Timpu tuh napa Lendi? Jenah. Kedede. Wah, si timpu bawang. Itu perumahan Rendi. Allah, dulu. Ayo lagi, dan gena. Iku itulah Pak Mir sih. Pak Ustaz tuh, pamiloi. Aku ngomong lagi, miletongi. Buat itu gak apa kan Riana? Kekerdiasi. Iya, iku tuh suruh. Aja dulu Ndi. Matong-matong kilo papila kah? Bos. Koi. Allah, timpuna gati. Jadi mue. Aja dulu Alana ye, urai jemu. Engkau gede rapi-rapi Pak Ustaz. Capa kan anak ye? Mamu lagi pura rapi. Wah, jago peti di Pak Ustaz. Lah bebe. Udah apa deh Pak Ustaz? Itulah, Alan itu. Wah, buktikan sih aja lah Pak Ustaz. Kok aja nih, walaki ya. Grup loka, pitako. Oh, yo berdiri. Oh, jajan nih, yo pedih. Upake dolo lale mulindi, lupa tama guruku. Mana ke Chase? Lagi beli mana Pak Ustaz? Wah, acuir nih bawah. Mana kata tama? Ustaz sih, capu ke diri. Next. Magsimobika. Siap Puang Guru. Aje kasih lo diurai. Masagalay, lokano may muray, tao machilakay, asana sebaktay. Mau sendi. Oh, pedih mau apa Pak Ustaz? Astagfirullah. Upake tu pakai salakun di. Disuka dulu na, mas pede toba. Pasuka aja lawan setan. Bos, gelas apa lurang? Di kepaul itu lah. Di mau bersedih aja aku. Jadi libur kiasa? Iyo,
libur nih kepal. Di tangga kasih aja ikut tuh lah. Yang itu seding. Kecil-kecil ini tak bos sih. Des setelah lo nih kepadi saya perban nah. Jadi, lo ke kapal yang mau birake cintaku. Iyo, lo ke saya tuh lah. Pada melada amang aja aku. Runtuh si cintaku. Bebek punya rumah lesue. Woi, madar taro. Bidang, ngasih cerita ke lo. Yula deh lo kije maga. Lo kan bidang, lo kawan macam tu cerita, ngobrol. Main, lo kan main. Agak nulamu kau. Bidang, ini dipuji pisi pirele tatango. Deh tu, nggak tu poji pesipiri alena tanga. Iya di, tapi ini Bidang dipuji mandrasan lah Jepang. Iya, deh tu deng. Ih, pada ki, berarti jodoh ki. Wah iya dia tuh puji mandrasan lah Jepang. Wah ini sedih deng. Ada kan dulu Ibu Bidang. Jadi Ibu Bidang, dipuji tuh mandre bunga-bunga. Wah, deh, Bembe Itomi tuh poji mantre bunga-bunga. Tapi dipuji Bembe, Poji deng, pak angka Bembe ku belaku. berarti dipuji kamu Bidang. Nah, astagfirullah, lu perlu disele perban seba. Nih Bidang, tuh nih. Astagfirullah, astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah deh pejek lo mati tu. Aku tuh, lo kan melengin nafas buatan. Bagatosi ye. Nafas buatan juga Bu Bidang. Iya ban Bu Bidang. Perlu lah deka. Nak jero. Wah, ini bos. Wah, sedih dukung ngasih Ibu Bidang. Ikut tuh, paliwa tengahmu. Pada cengen istana jemu. Ustale perban gatti. Wah, lade pak. Dia tuh ukuran darah. Deh tuh Bu Bidang. Tapi kurace deh pita lata. Woi. Labe kak. Wah, amak kono. Kejaman Bu Bidang. Maka boni seding. Sumpah lagi wangi-wangi Bu Bidang. Ke muka. Deto. Megelo-gelo mi bonai. Wah, ini Bu Bidang. Bisaan aja ngomong-ngobongannya. Nanrang tak say. Liwak kebun. Woi, pedih betul Bu Bidang. Perbatuan di pelihatiku. Ih, sakit ke tuh kamu. Ayo bata deng. Ngerame nungidi 3 kali sehari. Hari aga Bu Bidang. Mana ke hari aga? Sedinu ye deng. Kaya Bu Bidang. Berapa kali sehari?
Malas agame makidi. Melasa kak ko dewi itu kibu bidang. Woi di deng. Teran apa lagi oleh sedih? De sebab loka ma beca. Loka mangantra sura. Deng, tak balik ka pakai pata. Woi, Puan, tak lupa kak. Telo diantaran dienceng. Di kantor pos sedeng. Endre ini. Tola, pelari wi. Eca kindi. Ih, gimana deng? Lah to kami Rendi. Masa lo kita kacil kuna pedije ku. Itu tepi sepadu ah. Dan Reno. Abe dindi. Yaki cende. Sebu pengaman di. Tola. Ya, enceng, kepo lo. Oleh ka mangantra sura. Kuki play di belai dulu menre. Aja na koni cece yang kebalo pidaki. Makana play mai kalinya dulu tuh. Agak tuh matung kalanggo masarki sedih bita. Cece mesiri ka sedih pawi. Tapi idi bawa seloku teperi. Kau linceng, jangan mesiri. Ini lambo cap orang kuri boleh. Tajik play dulu na. Makasih na Cece. Bye, ceng. Makasih Cece. Kasih. Kado tutuna aja nama Andre. Jangan aku tuh. Ayo bawan na, kurang pama pabrik tambah ki. Makasih Langgo. Si pertama kadang iya. Tandanya. Oh, kau. Ini di bidang bisa aja mampu action. Woi. Pedih bu tubuh bidang. Perbatuan ini pelihatiku. Ini toh. Puan, agak boleh kak. Kenapa? Seruntuh segi cinta. Boleh ka mangantra sura. Cece. Action. Kuki play di belai menre. Dulu. Bah. And action. Action. Ayo.
Tahu, Kak.